Jutros pravimo miks, zdravi miks za imunitet, za jak imunitet. Malo voća, malo povrća, malo meda, malo C vitamina i od limuna i od tečnog C vitamina kupovnog, lipozomalni vitamin C. Šta to znači? To znači da je to tečni vitamin C u kojem nema kiselina. Nema ona kiselina koja smeta mnogima, pravi im alergiju, pravi im osipe, razne smetnje u organizmu. Znači, bez kiseline. I to je nešto. I plus toga što je 95% se apsorbuje u organizmu, dok one tablete koje pijemo, C vitamin od 500 od 1000, većinom su samo 30% korisne. Evo ovdje ja svako jutro napravim sebi nekakav miks. Sad sam ubacio malo peršuna i limun, pola limuna iscijedio. Ubacit ću jednu mrkvu, jednu jabuku, naranđu, možda i pola naranđe, vidjet ću. Tu je ovaj bijeli luk, on krvne ove vene, žile omekšava, tako da pritisak ne ide gore. Jer kad nam se stvrdnu vene, onda pritisak leti, samo jedan pokret, umorimo se. Ovako će malo da omekša i da bude drugačiji. I tako ovo odraditi ko šta ima, ne mora biti ovo. Imate li nešto drugo? Naranđa ne mora, može mandarina. Nemate to, imate šta imate. Imate cveklu, imate rotkvice, imate prasu, imate luk, neko voće i sa citrusima zajedno pomiješati. Ako nemate ništa to, imate ovaj C vitamin tečni, to popijete. Mnogi sad, kako je ova korona, koriste i cink, i selen, i D3, i to je dobro. I to treba koristiti za svaki slučaj. Tu je med domaći, znači to trebamo koristiti, propolis. Onda imamo tu, vidite, pekmez domaći. To sve moramo koristiti. U ovom pekmezu imamo sve vitamine i minerale. U medu isto. Ovo sve kad se pomiješa fino, to bude idealna stvar za imunitet. Ne trebamo ići u apoteku, tražiti nešto za imunitet. Evo imunitet. Toga nabavite i pomalo konzumirajte. Nemojte sad pojesti kilu naranđe ili kilu jabuka. Nema potrebe. Po jedno tu ubaci se ujutro po ustajanju i odmah ste horniji, čiliji, svježiji. Onda ko je pravio ove višnje kompote, kad sam ja govorio, to je nešto ekstra, tu sve ima. Ove korone, muke, sve ćemo to lakše prebroditi kad imamo jak imunitet. Ko baš ne može da prebrodi, imamo tu i evo je soda bikarbona. I ona je tu. Ko ima temperaturu, evo ga ovdje sirće domaći od divljih jabuka. Znači moramo imati kućnu apoteku koja je spremna za sve to odradi. Ako nam ništa to ne pomogne, evo ga, lekadol. Ili neki tamo drugi lijek koji moramo uzeti kad baš ono dođe gusto. Ako je temperatura jaka, ne možemo je nikako skinuti. Onda ide čorbica. Evo jedna se upravo ovdje pravi čorbica. Ovdje nemamo temperaturu, ali ako se ima temperatura, najbolje skida ova kokošja juha. Ovdje piše supad, svejedno. Ali da je ovaj horoz tu pijetao. Ona je najbolja. To sam čuo od više osoba koje su liječile se od temperature, skidale jaku temperaturu, ništa nije pomoglo osim te čorbice, supice,
kokošije, ali da je na njoj horoz. Eto, vidite. Imamo razne lijekove. Eto, sad ćemo vidimo kako se ovo sve priprema dok se ova supica pravi. Ali ja sam tu već ubacio malo jedan batak da ne bude horoz bez batka, jel? Eto, sad ovo ću da poradim pa ću se javiti opet. I evo ga, pripremljen je ovaj miks. Tu je sve što sam ovo malo prije nabrojao i med je tu ubačen. I evo ga i ovaj C vitamin. Pripremljen je, ide pola ovoga čepa ili kafena kaščica. Tu je oko 1000 mg C vitamina. Znači to se 1-2 puta danas popije. Ko ima teže probleme sa zdravljem, može i 4-5 do 6 puta. Znači, tako sam našao, pročitao i saznao od jedne žene, neka žena tamo ima karcinom, kaže 6 tableta popije dnevno od 1000 mg. Uglavnom, taj C vitamin, on izađe na mokraću ono što je viška, tako da nije opasan. Možemo popiti danas 1-2, jedan meni jaran kaže, popije 1 tabletu, ako se neko nakašte u njegovoj blizini, odmah popije još 1. Eto, to je tako. To je taj imunitet. On radi te poslove. C vitamin. Eto, sad ovo istrest u ovo. Još treba malo doturiti vode, jer nutri miks zahtijeva malo vode i više, da bi se to sve fino izmiješalo. Onda, kad bude ova čorbica gotova, to je baška. To je doručak, bez ljeba, bez išta, samo se pokusa i to je doručak. Ovo je predjelo, možemo ga nazvati. I onda ima tu čaj čubra, to isto protiv svih prehlada dobro. A imam i ovu rujevinu sam našao, te štapiće, to isto dobro. Čisti organizam, znači od infekcija, od svega čisti organizam, ako šta ima u nama da izbaci. I šta hoćete bolje. Evo, čorbica. Čaj đubre se hladi. Tako da imamo sve spremno sad za doručak, za ovo sve što treba ujutru da se odradi, da se ima dobro zdravlje. I onaj čaj se pije u toku dana, on ne mora odmah da se popije. Pred nama je cijeli dan, 7 deca ćemo popiti, ja i gospođa, u toku dana. Ovo ćemo sad popiti. Onda poslije, između toga ide ova supica i onda dan ide dalje. Eto, toliko od mene. Živite zdravo da biste bili zdravi. Eto, to je jedan savjet jednostavan. Pozdrav i sretno.